তিনি চাষানো TWFni bwkhak gase pokton chhe panda khlaijaka aro machaka TWFni kasko moriha debor makhoboi juda TWFni adong jero pokton chhe bwskango koksana thagoi bwskang jun tal dok salmario TWFni field bisitam songchama sal juda ke palaioi baksake kotorke palaijaknai thangai tongmano kinengoi koksabai khnarekha bisiktam songchama salo phaimajana tipra mothani ojoma BUBAGRAno karibo tipra mothani kasko Bijay Kumar Rangkhol khoboi montri MLA CEM MDC tei tipra mothani juda adong rok Songnai Manjakmung musamung panda tei jerok samung kaham khai klangka eba khai tongo obahai buri rokno bo borom jafarjaknai taklai bisini sojama sal kotorke palaijana thangi tongo Khumulwng Nuai hallnogo যতনা হামবাই টিভি কথা কুইলানো তিনি 1 তারিখ জুন 2024 TWF সরকারি ফাউন্ডেশন বেনতি মিটিং গাই তিনি মিটিং ও তিনি দङ তিনি TWF সেন্ট্রাল কমিটিनि প্রেসিডেন্ট তিনি ম্যাডাম মুনা তিনি বিসিङ दङ তিনি চেয়ারপারসন তিনি ম্যাডাম পবিত্রবতী জমাতিয়া তিনি বিসিङ दङ প্রিপারেটরি কমিটিनि খরকনি ku konvenar Songchajakma yang te adi jamatia sini treasurer tongo te o jaga joto district ni te central ni khai Manjakmung sini TWF ni khajani kupsum tongo jotoran hambai te first of all ang bokrok bomai sini maharaja na mere ya paro tami gai bini chaitok mumbai bini na har mumbai sini jeng third foundation te observe khajen khalai tongo so o jaga o ani as a convener governor request through media chini joto division borirokni je 44 ta division tongmani block o jagan joto borirokno o jago phai Manjakmung bagi kobo jago tamni bagi himale jeng centrally o jaga meeting khlailai jeng governor division khalakya je bwskang 6 tarik belekeno befitting manner aro jeng observe khlaina thanglai tongo third foundation de sini Thai ke Nuai Khumulwng Nuai auditorium hall Khumulwng engkai kuno block kuno district alada bhabe tak khlaidong ni sini meeting ni decision hunjak jehetu sini maharaja haino o jaga final ni consent jak so sini party ni jot tuni okra jara CWC tongnai CAC tongnai ya khaba sini party ni joto MLA NDC EMs jengborno jotono ajaga invite khlai tongo engkai amasa khlayo chini program belakeno jakjamo khlai belakeno kahampe jengo program no khlai manai engkai abuni bagai je tini oro norok media ngai phainai norhombo belakeno hambai chini o matter no norok coverage ran bagai phainani bagai norhombo paiplay hambai maya paro engkai o adini je program abo chini gobangma chini cultural program ko activities to tongnai engkai jeng just one sulai tongo chini borirok bisingo jara mutunar jangnai obai samkhlai thangnai oborok no bhaino jeng adino felicitation khlailai mano abo haino chini one sukman bisingo tongo ke bebak noromai details abo chini president tini utabo brief khlainai so ang chini president no request khlainai chini matter nuti 6 tarik jun chini third foundation de nuti whatever briefly norom ni site na hambai Kuilano তিনি 1 তারিখ জুন ও সাল total 1 তারিখ ini salo তিনি BUBAGRAno Khulmanya karo tai তিনি korok jeng press meet khaijini sini TWFni advisory board ni chairperson sini borong genang madam Pawitrawati Jamatia tongo sinoro tongo sini secretary buku Budulaksmi Deborma preparatory committee ni convener buku Ita Deborma joint convener buku Adi Jamatia bai buku Swrangchati tai sini advisory committee ni buku Mamata Botongo tai jok to buku song tongbayo borok jok to sini TWF ni samong tangkrak jek song tai ani media takuk song norok nopo belai o 1 tarik ni salo hambaya karo jeng tini norok no maring mani karon hingga obose sini BUBAGRA jengno tipramothani kaisa wings buri bedek TWF Tripura Women's Federation ini kaisa songgothon khai dika
o সংগঠন খাইমানি bisiktam pungnai beskang 6 তারিখ জুন 2024 আজ 6 তারিখ জুন जों TWF सेंट्रल कमिटि रंग मिटिं खालायलायि जों गायसा डिसिसन नाजाखा ताकलायनि फाउंडेशन दे जों सारा त्रिपुरा राज्योआव खालायावो प्रत्येक ब्लक याखबा डिस्ट्रिक्टआव खालायलायलिया जों ताकलायो सेंट्रलनि बाबे खुमुलुंग जों नुवाय ऑडिटर नुवाय खलनगनो जों ओ प्रोग्रामनो जों खालायलायसिनाय हनै वानसुक लायखा आबनो न सारा त्रिपुरा राज्योनि 12टा डिस्ट्रिक्ट जोंनि गोसां डिस्ट्रिक्ट दंमानि जोंनि बुकुबसं 44टा ब्लक कमिटि दंमानि गोसां जोंनि बुकुबसं नरक जतननो आं मिडियानि थ्रुते नरकनो कबुकजावो नरक जे फाइमानसा जोंनि 6 तारिख जुननो 11टानि समायाव जों मिटिं स्टार्ट खालायनाय जोंनि बानाति साजाखनाय आबोनि सिगांनो नरक फाइ सफायनायनि बागै Khumulwng Nuai Norokno Kobukjao Tai Taklayo Chini Agina Haino Chini Habubagra Jumno Songchawi Nai TWFni Bung Phari Rinai Jumno Songgothon Songchawi Nai Bubagra Tongnai Jungbai Chini Foundation Dewo Tai Chini Jotto Borang Gana Montri Katal Tongo Khorokni MLS Tongo Chini Tai EM CM MDC Chairman Chini borong ganang party ni presiden ki pramothani chini main kok ngai CWC CS borok ni joto adon song tong bai na chini jara frontal organization jeng hai TWF bahaino chini tongo YTF TCF chini aro tongo TISF borok no bosang invite khlainai borok bo khai ma khainai chini program bo tai taklaini program जों belai khaino chini je mansak जों naithok lai khalainani bagi जों saitok lai tongo abo जों central committee simi naithok khainai hima bai inya norok pal jotto district ni jotto block ni bukup jang khai जोंनो o program no mosang dinani nango tai जों asaimani salo bo bahai ke tongthok chini bukup jang tam khlai langkha chini bukuk jang tam khlaiman जों नुखुंगो जेमन जों सामं खायमाने हायनो chini राजनैतिक नि नुखुंगो बाहायनो जों बुबाग्रानो लगिरिनानि थांमानि नुखुंगो बो जों बेलायनो सक्सेस जोंनि दंबो chini TWF आबो ओ सक्सेस नि बुथाय जों 3 बोसोराव थाइदा मानखा 3 बोसोराव जों TWF नि बुथाय थाइदा मानखा बुबाग्रा जों आबोनि बागै जों बेलायखेनो प्राउड फील खायो जों TWF ताम माला MLA खरक नै मानजा जों TWF नै जों चिनि MDC प्लस PM खरक जा मानजा TWF नै आबोनि बागैनो जों ताकलायनि चिनि फाउन्डेसन देवो चिनि बुकुक सं रोजाबना गोरों दं रोजाबना सैना गोरों दं कप्लक कथमा गोरों दं ताकनानि गोरों दं बुथाय गोरों बुमुल गोरों दं अबाहाय गोबां जानजानि टेलेन्ट बुरै तै वारुकनि वामु वानानि गोरोंबो मरकनो आं कयले जों बाय गोरोंदि जों नरकनो चिकन सापानो नरकनि रोंमानि न जों ताबो फवारना बागै यापाय रिनानि बागै जों TWF सेन्ट्रल कमिटि र जों रेडि दंनाय आबोनि बागै खाजानि बुकुकसं आं जतनो नकबो नरक मिडियानि बिसिंतिकै o chini press meet khaimano mukmani logelegen 6 tarikh norok ready tongdi norok 6 tarikh chini Khumulwng edison headquarter Khumulwng Nuai phai jotto sunbai baksa chini bisiktam kamani TWF belai khaino bisiktam success angka ne sak no proud khai dai bubag a proud chingno khairi nai hike chini bubag aboni bagai norok jotto bukuk jong bai baksa no के बोजानजानि ब्लॉग खलाया फाउंडेशन दे के बोजानजानि डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन दे खलाया वो जों पालखाय ताकलायनि बिसिगो जों आबो जोंनि Khumulwng न जों एडिसिनि जोंनि खुंथाय बारानि हेडक्वार्टार न जों खलायलायनाय होनो वान सप्लायके नरगो जत्तो जोंबाय बाक्सा पालखाय खलायनानि बागै फायनानि बागै आं नक कबो ताय कैसे कबो मुहकाय जत्तो बुकुक संनो
norok phainani sakang jani jani amchayo ngakaba jani jani block committee elakaro nongi party office tongo aro khamkano chini TWFni bana ngakaba flag notice awui norok chini program bo phaigini nani bage ang nongo kobo karon chini flag chini sinimo जों TWF जोंनि सिनजामा आबो जोंनि फ्लेग कारण जोंनो बुबाग्रा सिनिमुं गोबां मारिखा तामरिखा एमनकि राइटिं पैड डेस्क कान्नानि माला गरि हयते गोबां मासिन नरिखा जे नरक कायसा संगठन गाहाम संगठन गुबै बाय सामखायनाय नि बुबाग्रा जोंनो मारि जिन्नरि रिमानि न जों एक नम्बर चिनि सिनिमानि गाचिनि बाना ओ बाना तलावो chini flag tolawo chungcho to TWF khainai rok chung bana no tisawo bana no borong bubu norok khailai di chini program bo abono ani koimu job tono no 6 tarik June pogyawo chung chini bisik tamka mani salno chung kaham khlai palai ni bagi ang job bubu chung no khabai kai kobok jaw to tono pandaw sa mandana te o pandaw rugui boma ha boma songbo tang ya nai ga ya jaka o pandawo ang to sain na thangka chini main hingati pramatan CWC Central Working Committee CAC Central Advisory Committee aro ti pramatan plus chini TWF Advisory Committee tongna frontal organization ni joto chini okra rok tongnai chini president rok tongbai nai tai chini frontal organization ti pramatan ni satta tong utai borok joto nano जों इनभाइट खायना ताई बिसेस खायै जेहेतु जों बोरै रकनि प्रग्राम जों आरो जों बोरै रक न गुरुत्व दिनाय मुखुब चंनि न जों टेलेन्ट बनाय ताई जों बुबाग्रा तो तंनाय न बुबाग्रा जों चीफ गेस्ट ने जों पार्टीनि प्रेसिडेन्ट आबो CWC ओ तो खबजा CWC ओ हमका तो खबजा जों अबरा लेम्बोसरा बागबारिव तंमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाई गसुमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिजागो और रुंनो कतरो परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खरांजाक तंबरनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो हायके लेरेवै तिनिनो फायदि निनि आनि जतनि कॉलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुक नंबर 9873673875